İzlemisiz qadrli do'stlar, akayizalik kuchli olqishlar bilan bir-birimizni qarshi olaylik. Kuchli olqishlar butun Parisni yong'irating, butun xalq bizni eshitsin ham, bunda endi ko'proq bizga xalq yig'ilsin endi. Shulay do'stlar, barimizni chaqiramiz bizni bayram konsertiga. Shunday sog'indik, shunday uzoq uchrashmay turdik. Siz sog'indingizmi so'ng? Ay rahmat. Bir qoti sog'inmaganlar arasini bil. Biz sizni eshitmaymiz do'stlar, kuchliroq. Demek do'stlar, Qozon shahar filarmoniyasi artistlari sizni bugun bayram konsertida salamli. O'zimiz bilan da tanishtirib o'tdik hali. Bugungi konsertning olib boruvchilari Shiber ham Mulayim Sumbul Bivalova. Kuchli olqishlar do'stlar. Rahmat hamindi, hurmatli do'stlar, bizning filarmoniyamiz kollektivina 50gina qo'shilgan yosh, talantli Shiber yigitimiz Ilnur Fazquddinov anga olqishlar. Kollektivda eng yashilikda aytilgan. Hurmatli do'stlar, hamindi bugungi konsertimizda g'adiy konsertini tug'il bit retro konsert. Shunga ko'ra endi birga borimizda yaratgan, borimizda bilgan jurlarni esga tushirib, rohatlanib yo'laydik do'stlar. Sumbul, mana men yomon ishga kirgandan degan biz sen bilan birinchi topqir birga ishlaymiz. Birinchi topqir konsert olib boramiz. Nechikdir qovshattiradi. Ilnur burishilma borisida shab bo'lishadi. Chunki bugun shunday motor kun, shunday shab tomoshachilar endi Alloh bersa tag'in ko'payir deb umidlanamiz. Ham endi albatta bizning eskitgich artistlarimiz chiqish yasayashadi bugun. Ey shundan da bütün borishlar yo'qqa chiqdi. Oysa birinchi jirishini o'zim chaqirmayman. Sahnaga onun tovushi qo'shiq bo'lmasdan qilishna qo'shiq bo'lmasdan mumkin tugil. O'zi Shiber suyqimli tatar xotin-qizlarga xos barliq sifatlarni o'zine yig'gan jirishimiz Sirina Zayniddinova. Qarshi olamiz. Kuchli olqishlaringiz do'stlar. Rahmat sizga. So'rishni motivasiya davom etdingiz. Xayrli motor kishlar bo'lsin. Endi o'zimning chiqishimni, o'zimning eng yaratib boshqarib turgan jirlarim bilan boshlab ketinglar. Bu da bo'lsa oq kulislarida oq tomonlar. Yarashinglar sizlarim. Farid Xatipov. Eda güzelim. O'zimizning tug'an yoqlarga borib qaytib, ilhom o'zimizga kish olib qaytdik.
Yüzüne boyakalı Albatta o'zimizning bundan bunga kechib boraturgan, yaratib boshqara turgan ovulchilarimizni mana birgada mening bilan qo'shilib rag'batlantirib jildigalar. Güçlü alkışlar dostlar. Sirina Zeynetdinova.
Jır tuğa, jır yeşi. Jırlauşысы bulganda jır мәңгі yeşi. Jır ул яшәү чарасы, jır ул халыкның даны. Үз теле булмаган халык булмаган кебек, үзенең jыры, музыка уен кораллары булмаган халык та дөньяда юк. Жыр ул рухлану, жыр ул матурлыкка саклану. Жыр кешенең юлдашы. Жырсыз кеше канатсыз кош ди халык. Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчының репертуары бик бай. Ләкин менә шундый ретро җырларны ул аеруча яратып башкара. Хөрмәтле дуслар, каршылыгы сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев. Aktı taşı, baktı yarısı kar suları. Şıldır indi yazның şaşıp yarsuları. Baktı bizning kar üstünde kalgan izler. Baktı yıllar ekan birge salgan izler. Seni gönül bağışlarım, seni benim sağışlarım, seni benim şadlık ile yığıldım karışlarım, seni benim sağışlarım. Yazılar gile, yazılar gile sular ağır. Aylar ağır, yıllar ağır, sular ağır. Aylarının da, yıllarının da, sularının da ağışını da görek, varem ağışında. Seni gönül ağışlarım, seni benim sağışlarım, seni benim şadlık ile yığıldım karışlarım, seni benim sağışlarım. Nereye indi dağ şirge korlar yalan. Bütün nerse olan kısmı parasında. Ağa sular, aylar, yıllar seni kürek aylar, yıllar karşında. Seni gönül ağışlarım, seni benim sağışlarım, seni benim şadlık ile yığıldı tanışlarım, seni benim sağışlarım, seni benim sağışlarım. Sen benim sağışlarım. Бик зур рахмәт, хөрмәтле тамашачылар.
Инде сезне бик сагынып, көтүп алган концертларыбыз инде шундый матур, паракта шундый бигрәк тә матур тамашачы бүген җыелган. Сезгә исәнлек, саулык теләп, бәхетләр, шатлыклар теләп, менә кояш йылтып тора шулай, менә шул кояшларыбыз бер вакытта да сүнмәсен, күңелләребездә җыр-моң белән. Киләсе тагы да бер җыр, бу инде шулай ретр җырларның берсе куен дип атала. Бу җырны ишетсәгез, аңларсыз нинди җыр икән. Сүз белән генә бәлки аңлап булмыйдыр, шулай бит? Бергәләп җырлыйбыз, яме? Ясык, ясык, эйрелеп, кайынмый кайын. Басам кайын, уртасында, кайын икән кайын. Юлларыма гөлләр үскән, кошлар моңлы сайрый. Бик генә игәбез, яме тапмыймын шулай. Юлларыма гөлләр үскән, кошлар моңлы сайрый. Бик генә игәбез, яме тапмыймын шулай. Günler yazıp, kızman jırlar. Günlerimde eğilip, alıp gidiyor. Yıllarıma günler üzgen, kuşlar mınlı sayrı. Bir gelen gelir, yemi kapıyımın şulay. Yıllarıma günler üzgen, kuşlarımın sayrı. İlk gelen gelir, yemi kapıyımın şulay. Şulay bir. Gülümden kayırılıp, kayırmay kayır. Kırgan sen yanayım, kayır mına kayır. Yıllarıma güller üsken, kuşlar mını sayrı. İlk gelen gelir, yemi tapmıymın şulay. Yıllarıma güller üsken, kuşlar mını sayrı. İlk gelen gelir, yemi tapmıymın şulay. İlk gelen gelir, yemi tapmıymın şulay. Yemi tapmıymın şulay. İlk gelen gelir, yemi tapmıymın şulay. Татарстанның атказаган артисты Рөстәм Асаев. Бик зур рәхмәт, бәйрәмнәр белән киләсе. Шуннан да инде бүгенге очрашу да барыбыз өчен дә бик көтелгән зур бәйрәм. Шулай бит, дуслар, сезнең кәефләр бәйрәмчәме соң? Дуслар, без сезне ишетмибез. Бик тыйнак кына утырасыз, дуслар. Менә шундый тәкъдимем бар, менә шундый күңелле җырлар булганда, рәхәтләндереп сезне барыгызны да менә шушы бию мәйданына чакырабыз. Уялмагыз, безнең җырчыларыбыз белән рәхәтләндереп, шулай бәйрәм итеп биергә дә онытмагыз. Сөйләштекме? Юк, без сөйләшмәдек. Сөйләшмәдек без әйе. Дуслар, җырчының җыры сезгә ошаса, оялмыйча сәхнәгә менәсезме? Менә монда мәйданга чыгып биисезме? Ансы мөһим түгел, иң мөһиме биегез, күңел ачыгыз, дуслар. Алай инде безгә дә, сезгә дә күңелле булачак. Инура, менә шуны сорыйсым килә, синең менә балачакта кем буласың килгән иде? Сөмбел, беләсеңме, минем bütün хыялларымда Гөлчинга аша. Мин кечкенә чагымнан ук гомер буе алып баручы буласым килгән иде. Менә хәзер күргәнегезчә мин алып баручы. Ну, молодец. А мин менә шулай ук җырчы буласы килгән иде балачактан ук. Менә җырчы булырга теләгем нәкъ менә шушы җырчының җырларын тыңлап
туды минем йөрәгемдә. Bütün җырларын яттан беләйдем. Менә берсен җырлап күрсәтимме? Күрсәтәсең. Бик яраттым алмы егетем. Yollar ayrıldı, kaldı ümitim. Tanıdılar бугай, tanıdılar. Хәзер шул җырларны бергә искә төшерергә тәкъдим итәбез дуслар. Сәхнәдә Татарстанның ат казанган артисты Эльвира Хайруллина. Каршы алыгыз дуслар. Dostlar, hayırlı kişiler sizge. Әйдәгез бергәләп җырлыйбыз дибез. Һәр кешенең үз язмышы, үз бәхете кулларында. Дөнья гөрләп җырлап тора, син барында, бәхетемне эзләп киләм, бәхеткәем синдә генә, сине сөю җыры, ялкын тула йөрәгемдә, бәхетемне эзләп киләм, бәхеткәем синдә генә, сине сөю җыры, ялкын тула йөрәгемдә. Роза гөле кулларыңда, шатлык сине юлларыма. Бәхет гөлемәгә сыймас, син барында, бәхетемне эзләп киләм, бәхеткәем синдә генә, сине сөю җыры, ялкын тула йөрәгемдә, бәхетемне эзләп киләм, бәхеткәем синдә генә, сине сөю җыры, ялкын тула йөрәгемдә. Дуслар кулы кулларыңа, бәхет яусын юлларыңа. Гел кояшыңа булыр камнар, син барында, бәхетемне эзләп киләм, бәхеткәем синдә генә, сине сөю җыры, ялкын тула йөрәгемдә, бәхетемне эзләп киләм, бәхеткәем синдә генә, сине сөю җыры, ялкын тула йөрәгемдә, сине сөю җыры, ялкын тула йөрәгемдә, ялкын тула йөрәгемдә. Бик зур рәхмәт, дуслар. Инде менә җырланчак җыр ретролыларның ретросы. Искереп, күгәреп беткән җырым бу минем дуслар. Сез инде аны искә төшерерсез дип өметләнәм. Инде бу җырның исеме Бәхет дагасы. Төштеме исегезгә? Әйдәгез бергәләп җырлыйбыз дибез. Хоп, әйдә торыгыз инде бине. Илерле аткандар аулар дуга, безнең яшьлек иртәсе. Шул атларга утырып, сөйләп ярым белән, еракларга килә китәсе. Шул атларга утырып, сөйләп ярым белән, еракларга килә китәсе. Кыңгыраулы атлар туйга чаба, дугаларга сөлге уралган. Сөлгеләрен әнкән чиккән аның, сиңа шулай бәхет юраган.
Татарстанның Бәхет ат шаттық казан. сезге барығызға да достар. Татарстанның ат казан артисты Эльвира Хайруллина. Һәм аның шәп танцовкасы кызлар. Kızlar молодцы. Bu sahnani Rahmat sizga. qiziqtirdi shundan da. Kızlar бик зур рәхмәт сезгә, сез инде ерак китмәгез. Ярыймы шулай безнең җырлар белән бергә матур итеп биеп торырсыз бүген кич буе. Инде бөтен халык сезгә кул чабар. Шулай бит. Әйдәгез тагын бер кат бу кечкенә кызларга кул чабыйк әле. Күчерәк. Менә бу яктагы безнең халык бер дә кул чапмый. Дуслар, без сезне ишетмибез. Менә. Бик зур рәхмәт дуслар. Һәм инде шунда әйтеп үтәсе килә, 2020 ел безнең Татарстан Республикабыз өчен бик зур бәйрәм елы. Барыбыз да беләбез, инде Тасыр төзелүнең 100 еллыгын бәйрәм итәбез ел буена. Һәм инде бүгенге безнең концертыбыз да шуңа багышланган чараларның берсе булып тора, кадерле дуслар. Әйтегез, республикабыз хөрмәтенә кемнәр Татарстан Республикасын да безнең кебек каты көчле итеп ярата, Патриотлар. патриотлар. Менә кулларны өскә күтәреп, рәхәтләндереп, инде бәйрәм белән котлыйк әле республикабызны. Ура! Симбел, дөресен генә әйткәндә, бер-ике күтәрмәгән кешене дә күрдем. Нишәтәбез инде аларны. Аларны үзләренең республикаларына кайтарып җибәрәбез. Юк, монда инде бары тик безнең республикабызны Дуслар. яраткан халык кына җыелган бүген, біз аларга Дәвам матур итәбез. җырларыбызны бүләк итүне дәвам итәбез. Кемне чакырабыз бу сәхнәгә хәзер? Дуслар, дөресен дә чыннан да безнең Татарстаныбыз көннән-көн ямьләнә һәм аның эстрадасында көннән-көн матур җырчылар барлыкка килә. Һәм аның берсен без бу матур сәхнәбезгә чакырасыбыз килә. Ул да булса, Казан шәһәр филармониясе артисты, яшь, талантлы, танылган җырчы егетебез Илгиз Закиев. сезнең алкышлар дуслар, Илгиз Закиев. Рәхмәт. Хәерле кич барыгызга да. Бөек җырчы Илһам Шакиров репертуарыннан Идел буе каеннары әйдәгез бергәләп җырлыйк әле дуслар. Хоп! Үтмей барасам да карап туймый Идел буе каеннарына Алар җитәкләшеп ялана Чыгарып көчле идел ярына Ярадым сезне кардәшләрне Хөрмәт иткән кебек яратам Шуңа күрә сезгә багышланган Йөрәк җырларымны яңратам Yaşla dava tanga baba Yaz sürene baba yol alam Güller arasına ölenlerge Güzellerge kerip yol alam Ergesinden ayrı piracılarla Sulanıp durayım benler Üzmer inbenlerine ilgelerge Ödül güller gülgenler Birinci kubletine eylek zırgale Üstü parasam da para duymi İdile boyu payınlarına Vallahi içindekileşip yalana Çıgar güçle idil yoluna Yaratam sizin kardeşlerini Hürmet etken kevni yaratam Şuna göre sizge barışlardan Yürek jırlarını yanratam Yürek jırlarını yanratam Yürek jırlarını Бик зур рәхмәт. Тагын бер матур җыр, татар халык җыры Өмме Гөлсем. Әйдәгез, бераз бик алый әле. Gülsümü tanınan kırına varıp
uğranır uyrağa Gülsün karanlığına varır Ay uğranır uyrağa Basayla önmüzsen Diyenlere gelirsen Basunda zürmet etme şapkalar kırılsın Basayla önmüzsen Diyenlere gelirsen Basunda zürmet etme şapkalar kırılsın Derdimi arut dağını beni Yarışlara bizinin gülsün aldığını Yarışlara bizinin gülsün aldığını Birgelip Bas heyre ömrüsün Diyenlerde bölünsün Basunda zürmet etme şapkalar kırılsın Basayla ömrüsün Diyenlerde bölünsün Basunda zürmet etme şapkalar kırılsın Hop 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 Gülsün şukta, gülsün mutta Yigit күңелің yandıra Bir yaşulay sevgeninde İşte hayran kaldıra Bir yaşulay sevgeninde İşte hayran kaldıra Ömrüsün Diyenlere bölünsün Basunda zürmet etme şapkalar kırılsın Basayla ömrüsün Diyenlere bölünsün Basunda zürmet etme şapkalar kırılsın Basayla ömrüsün Diyenlere bölünsün Basunda zürmet etme şapkalar kırılsın Rahmet sizge Qaraylasin bil, ko'pmi bizning yosh tomoshachilarimiz sahna ostini yondirib bitirdilar. Bibi. Shundan da shunday yo'shi menga mana bu atmosfera qizlar siz молодцы siz super просто ketmaymiz yorimi hozir birgalashib biz bilasiz endi mana mening nechta ko'z oldimga ilgagi kinolar eslatishda ko'rsatar edi bari shunday ilgagi jurlar retro jurlar butun xalq biyi Mana mening da hozir mana bu parkdan bizning maydondan shu shunday bir kinofilmdagi kadrni ishlaysi kelar. Nishimiz onun uchun? Onun uchun bizga biyi bilan turgan, biyi bilmay turgan kishilar kerak. Barig'izda kerak do'stlar. Mana retro biyu degash eng birinchi narsa, nindi biyu ko'z oldingizga keladi aytingizlar. Nindi variantlar bor. Retro ilgagi biyular, nindi variantlar. Birinchi bo'lgan kishiga kelib mikrofon beraman. Nindi biyu istigizga tushadi. Epipe narsa biyiganlar endi. Nindi retro filmlar qaraysiz. Albatta Tatar biyiganlar. Mana butun dunyodagi biyularga kelganda. Vals, tag'in biroz aktivroq bo'lgan biyu. Nindi qiziqroq. Nindi? Krikoyak, tag'in twist, kadril. Mana biz hozir biyga tilaganin aytmaysiz hali nektar. Şamata. Tanga biyi bilasizmi? Men de biyi bilmayman. Şunaqa biz ana biyimiz hozir. Do'stlar, biz sizga rock and roll degan biyuni esga tushirib taqdim etamiz. Albatta endi bilamiz shu aybetu biyuni. Mana qizlar bizning azir kichkina biyishlarimiz. Avroq kishilar bo'lgan поддержка kerak, opit kerak. Master class. Aydagizlar, siz Oambada tangolar deb o'tirdingiz, aydagiz yashaysiz. $1 bo'lmay yashayapsiz. Bizga ulug'roqlar da kerak endi buni. Bolalarga ko'rsatish uchun. Sizning ismingiz nima? Aydagiz, o'ya olmaymiz. Zuhrani kuchli o'qishlar bilan qarshi olaylik do'stlar, aydagiz. Zuhra, siz shu qadar podvodit olmaysiz. Qarag'iz, butun kuchli sizni kuta hazilnamodan bizning sahnamiz turida.
Yari, Sizlarga- alaysa, mana bu yoqda biyib ko'rsatirga tilovchilar yo'qmi ekan? Do'stlar, mana bit motor mana bosibgina bo'lsa-da, bir o'rindagina. Ник shuni qatlik yopib turasiz sizga bunda? Bilmayman. Ilnur o'zimizga berga to'g'ri kelaydi bunda Yo'q. hozir. Yo'q, Ilnur eshiksiz endi sizdan biytasi kelam. Aytasiz Ilnurning kayfini tushirmaymiz do'stlar. Sizning orada bir kishida yo'qmi? Biyisi. Hatto bir, mana biriga chiqsa, onlari shig'ishi bo'lar edi. Bigrak qo'rqoqlar yo'g'an deymi? Yo'q, buni Zuhra. Mana To'g'ri yashab boraylik. kela Ilnur, kela. Aytasiz olqishlab qarshi olamiz xonim Bekshibar xonim, ismingiz nechik? Света, только русский. Спасибо вам огромное, Света, что вы спасли всю нашу компанию. Zuhra, balansni narушaytirga yaramishsiz. Света, сейчас мы будем вместе с вами, вместе вот с этими замечательными детишками танцевать рок-н-ролл. И Помним? показывать Да. всем, кто постеснялся выйти, что такое настоящие жаркие Да. танцы. Вы будете показывать, а мы все будем за вами повторять, хорошо? Но, да примерно, мы вам поможем, не переживайте, Да мы хорошо? сами не знаем, поэтому примерно. Друзья, Ну все, Света, давайте сюда, вот в серединочку. Девчонки, вы тоже сюда, кызлар, менің бір тәқдимім бар. Достар, барыңызда урындарынан болса да басып, біраз сілкініп, жылынып алайық әлі. Әйтіңіз әлі, басып тұрайық біраз. Басып бейіп аламыз. Әйтіңіз, урыныңыздағына басып. Итак, Қазір музыка қабынуға басамыз, емі достар? Басмасаңыз, мен сізге ұпкелейм. Друзья, если кто не понимает татарский, поднимаемся со своих мест и хотя бы на своих местах зажигаем как следует. Итак, а танцуем рок-н-ролл, рок-н-ролл бивес. Китте, нас. 1, 2, 3 o'clock. Есть 4 музыка? o'clock, rock. 5, 6, достар, 7, Девчонки, басамыз, давайте басамыз. сюда. Вот. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Выращивать. Hook, right, so, join me home. We'll have some fun when the band starts playing. Міне. Rock, 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 daylight, rock. Ужылыңыз, достар. Кызлар, көресіз бе неше берген? Повторяй, мене Света Богдановна. 3 and 4, goes down with your rock, rock. Evet, barımızda kul şavı oturalım şulayın. Edemize kullar üstü. Бар, яқшы пример. По-моему, еще вот так вот было, да, всем? Света, покажите, как это делается. Света зажигает. Кызлар, сіздің қалеріше. Time swing 5, Давайте, 6, кружимся. 7, Әйбет. Садар биюіне жағамызда. А давайте сейчас вот так, вместе, ручками. Вниз. Ужыламыз, достар. Бір ұрында отырып тұрмаймыз. Алқышлар, достар. Молодцы! Светлана, Сіздің есіміңіз неше? как вам Мәдине. Илнур. Винтона шахтовта. Біздің бейбітшілерімізге алқышлар, но и сразу міне мында татаршаны бек көп тапқыр айттыңыз. Әйдеңіз, әзірек татаршаны да бейіп аламыз ма? Света, а по-татарски умеете? Туфта, Света меня подарок срывашет. Она спрашивает у меня подарок. Сейчас будет тот Мәдине Светлана Кузнецова. Ахазар, кушуамыз, достар, кушуамыз birlikte. Хоп, хоп, хоп. Әйдеңіз, Ой. Ортағырақ шығамыз. Шулай. Ай, молодцы, әйдеңіз. Индия яқшы пример көрсетті, Светлана. Bir büyüşü yegitimiz de var Allah'a şükür. Ay молодец. Қазір қызылар қуанышып кетіріңіздер.
kirib ketdi bu. Ayda biz de parla beğeniriz. Dostlar ayda biz bir tügenek yaptık hadi. Bir tügenek dur tügenek gitti. Беремся в руки. Ayda biz ayda zanlı çıkarız. Biz yak kuşları artık esnemiz ayda çıkarız. И видно кое-что. Повар неуправляемый. Ayda urtağa. Hop. Молодцы, обратно. Сыбır bulğandır idi bu. Ayda biz rahmet dostlar. Alkışlar. Alkışlar bizim büyüşlerimizge. Bravo barızga da eserin dostlar. Abi isminiz nechik bu? Rashid, Rashid. Bigrak своеобразный татарский biyu bo'ldi bu sizda. Ayda kızlardan Reşit abiga ayırım alkışlar. Спасибо вам, Шулай, Светлана. Светлана Кузнецова и Рашид сегодня зажигали. Komediyada barliq büyüşlerimizge de, balalarımızga da, barımızga da biz rahmet, молодцы, mene şulay ittirip, kuvun aşabilerge kerak o. Светлана меня подарок срады да. Светлана, если что, за подарком обращайтесь в городскую администрацию. men padarak alanışın. Да, подарок Нет. прям рядом. O yapacağım. Kalitildim onda barısı da. Hürmetli dostlar, indi bulay bulgaç. Бұлай болғаш, бұл бию нокаун түшірмеше тағын бір бик талантлы, бик шебер, бик сүйкімлі жыршыбызны шақырасым келе. Ол да болса Татарстан эстрадасының бір бик яқты йылдызы болып тұрышы жыршы, ол да болса Сүмбіл Билалова, сіздің алқышлар астында Әйе, болса. ол мен достар, мен енді жырларым білен де дәуам етесім келе. Бүгінгі концертны, әлбәтте, ол барып қына түгіл, әжірламыша кеттіп болмай. Шылай бек, ретро концерт болғаш, bir матур халық жырын сіздің білен біргелешіп, іске түшіртесін келе. Ауыл күйі деп атала бұл жыр, бірге мені білен жырлайбыз, бейбіз, яны ма? Kızlar, koya benim kızlar, elimiz büyüğüz. Hop, 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 hop. Bizde büyük dağlar var da, dağ aslında dağlar var. Dağda yaprak mine sağlıyor, sizden indi haller var. Dağda yaprak mine sağlıyor, sizden indi haller var. Eylemi haller. Şişede ağıp düşe ulakta Sağlığımını eğdiririm Şilede ismi uyakta Sağlığımını eğdiririm Şilede ismi uyakta Olmalar üzeriydim de Bağlarga düzeriydim Yanmasa bu yürekten Sağlığa düzeriydim Ses! Sağlığa düzeriydim Salakını şişme buyularımda Atlar ışır sen bildi Duman üsteminlerinde Hırık işir seniydi Duman üsteminlerinde Hırık işir seniydi Bizde bir dağlar var da Dağ aslında dağlar var Dağda yaprak minde savrulur Sizden indi haller var Dağda yaprak minde savrulur Sizden indi haller var
Güçlü alkışlar dostlar, Sümbül Bivalova. Bizur rahmet dostlar barınızga da. Qarali Sümbül, men retro konsertni biroz ko'ngilsizroq bo'ldi deb o'ylagan edim. Biz bik yaxshi boramiz, biymiz, shiroymiz, ko'ngil ochamiz. Sho'ymi dostlar? Mana aytdim bit, sizga o'xshaymi? Bizga da beg'ushuy. Ham biz bizning bayram konsertimizni davom etamiz dostlar. Ham kelasi bik talantli, bizning talantsiz ijrochilarimiz yo'q endi. Endi bu jirshini dostlar hozir men o'ylayman butun parkni yang'ratib, qoti itirib, tag'inda qoti itirib, qo'shib qarshi olasiz deb. Chunki sahnada bizning hozir Tataristonning xalq artisti Ferdinand Fethi. Qarshi olamiz dostlar. İsenlermesiz hayırlı kişiler, hürmetli tamaşaçılar. Barınızga da isenlik, sağlık, matur kişiler dileyim. Mehabbetu şunday ulu nerse, onu saklı bilirge gerek. Mehabbetu şunday sihri dünya. Ukınlık dostlar, yaşlı mükemmel. Riza bulup, motoru zikresin. Uzlarcı
zor rahmet. Allah rahmeti olsun barıgızga da esenlik sağlık. Böyle yaktaşlar bile de şıraştık, arçalar biz deyip arkamızdan sipaştık, şulay bitti. Pek motor yol itemiz, bana şulay sağırıştık. Dostlar konsertlarga yürüyük, көңілдерimizni tinçlandırıyık. Her jırını tıklasak, her birisi bir məğnəgə iyi. Şuna göre motor itip güne şulay jarlaşıp oturuyoruz. Birge de jırdık, birge biyik. Indi hazır sizin için bir jırını jırlap gitem. Talyan Garmon. Ferit Hatipov geliyor. Bir gene çıksak bula birge. Aydınız bir gemine hazır. Hoppa! Aydan çalar. Hoppa! Aydan bir yüzünü itigarıyız olsa. Aydan. Kullarımda talyan garmon eydedi ben farkadı. Kullarımda talyan garmon eydedi ben farkadı. Uylar üsken jırlap giden de sayıradı. Uylar üsken jırlap giden de sayıradı. Şiir arşalarını uyla şakıdalı sarmanlarını. Şiir arşalarını uyla şakıdalı sarmanlarını. Uyla isket alıp birge faydalı kallarlarını. Uyla birge isket alıp faydalı kallarlarını. Garmın canımızını sarış sarman günlerine. Garmın canımızını sarış sarman günlerine. Şuşumlar alıp kaytar duvar üstlerine günlerine. Şuşumlar alıp kaytar duvar üstlerine. Hey! Hoppa! Hop! Hadi kızlar! Hey! Hoppa! Hey batur kızlar! Hop! Alıp kayda, alıp dike, kaşık buldu yazmıştım. Alıp kayda, alıp dike, kaşık buldu yazmıştım. Biz gelemi duvar üstlerden gidip kalmışlar. Biz gelemi duvar üstlerden gidip kalmışlar. Hey! Uğram ileri hazırda kulak taşınlaktır'a. Uğram ileri hazırda kulak taşınlaktır'a. Duvan yaklarla faydamız garmınlar tırnaktır'a. Duvan yaklarla faydamız garmınlar tırnaktır'a. Duvan yaklarla faydamız garmınlar tırnaktır'a. Hoppa! Hop! Hey! Ho! Toktağız. Elimin kitiniz demediniz. Siz kite görmeyiz. Rahmet. Rahmet bir soru. İsenlik, sağlık, bayramlar bilen. Tataristondan xalq artisti Ferdinand Fethi. Bir soru rahmet yanға şuraşularga kadar. Ferdinand abi Zükra'nı öpkeş canına da çıktı. Miyim yanına çıkmadı da. Şolay ben. Şulay ol. Bilip tur. Dostlar bары da öte, bары da ынтыла. Байлык, зурлык китә, югала. Тик жыр өлмей көшіп онарға келешекте яшәп жыр кала. Үзенең матур җырлары белән концертыбызны дәвам итә Татарстанның атказанган артисты Гөлшат Имамиева. Рахмат бик зур. Рахмат. Зур рахмат син белән. Әйдәгез әле бергәләшеп. Дәвам итик биек тәҗрибә. Ağıyla yersenir, ağıştan kime uğrayıp, malı bula bula gülge bunu, siler senir kurur.
bizning kelajak. Rahmat abilarga, rahmat anilarga, babaylarga, atilarga shu shunda motor ittirib yig'ilgan ishim. Rahmatli bo'lib, birga bo'lib, shu aytirib, ko'ngil aytirib yashik. Ketdik bu yigitlar. Ikkinchisi rahmatli Xudoyga. Tataristonning qozongan artisti Gulshod Imomiyeva. Rahmat bek zo'r ham bizning mana shu shunda bek ko'rkam olib borishlarni ko'rasizmi? Birsizmi? Adam siz yosh yigitimiz Ilnur. Ayta o'qishlik hali. Ay rahmat. Meni hamon yesh deb kirajaksan, shunday. Ko'ngilda rahat bo'lib ketadi. Mana menga bek ko'ngilli tugul.